Kubli shi bunyi pi baro, ni priang subha beng ni pi ke channel jungi, Cassie&Zell. Ngengai baro pi dan hakamet ke bakot bakia. Di shwa bangan sedang ya kani ke video mentah. Ngakwaban ai kubli pi way bela kershan ini. But nangyay kershan ini, kenang mangin nang la shushoban benmi videos. Di kubli shi bun. Kani ke video kalong ke bakam pala. But kadai ke bangalit. Siya ïing sa jong kmie jong Jisu ke Mary. Di pet yang ni ke video ha bandekut. Di shwa bangin let ïing jong ke Mary. Pini iute ulum ude ulum bulbul da ke baki ong da ke tien Turkish. Kemut Nightingale Mountain. Hang ni pini iru ke statue jong ke Mary. Di kendiat ngakwa banyak hui pi ke kana syapang kumno baka Mary ke poi sya kani ke jaka ke ïing sa jong ke Mary ke don hajan Ephesus ha southwest Turkey hajan Seljuk but Izmir lalap ya kani ke ïing sa jong ke Mary da iwe i sister ibana po Germany ke kerteng jo ini sister kalong Anne Catherine Emmerich. Hakata por ini sister idan hakajing tiapang bat 4 Jumi na Germany. Henry ilayo ipau ya kani ke ïing sa jong ke Mary bat ila batay tek batek tat hadu bakin dalap ya kani ke ïing sa jong ka. Shwa banrung haka ïing sa jong ke Mary pinlap pa kiju penlong jaseng hang ni po palau man ke sande bat kibrio na keleng saudong ke pertai kiwan man kesngi hakani ke jaka bat kalong ke bekentang hadu kata-kata om tanggi kristan ki bawan syakani ke jaka henry wat ki riunget muslim ru kiwan syakani ke jaka namar kinyet ba ke Mary ke kemiu Jisu kelasa hakani ke ïing tat hadu sngi ki jengiap bat ki ken ru ba kani ke jaka kalong ke bekentang ya kiru kani kan penyi kata ke ïing sa jong ke Mary bat hang tai ru penyi kena skul jonga namar ngapoi kani ke jaka da ka jingi lam kai na skul lembat ki kena skul jonga ti namar bangim la bangin shandur hapo namar bagim sha ti ngan shu bataya pi kalong kumno shapo shwa bandrung idan shu iwi kamrai berit bat kan sadan kuwi ke kamra ka bakam he bat idan sa iwi kamra ru ibaret iban mi nang tenaway pat ban mi syabar ke ay kebangakan mau ba hapo ïing sa jong ke Mary ngai iba kadang dan kawe ke jan kup khle jong ka bat kadang dan hadu menta menne kani ke dur kedi ke banga shuyo bat nga syukwa pan pen iya pi kalong kumno syapo kata ke ïing sa jong ke Mary ti nanga shimet te nga klem shon na marba nga haban burom ma habakim sha te tilashnai kani ke ïing sa jong ke Mary da u Apostle John bat u balawan yelam ru ya ka syakani ke jaka hadin ke jing yap jong Jisu bat ke jing sha sa nar pana jong Jisu bat ki poi pet ru na marba yo kilap ki shipai rom yeki tihang ni pini i yang ngabat arngut ki kena skul ki jonga na kejaka ka bangasa syakani ke ïing sa jong ke Mary ke shimpor kumbah nyo kenta tingi mi menmiet ngi poi min step bat kalong ke bathaj bah na marba hapan pedi kena temu tihang ni pini i beng yang kedaya kamat ïing jong ke Mary kene digini ki sentiu ki iki ai tikila thong hi diki beri ki bapet ya kani ke jaka ngakan mau hakapor ka bangidon hakani ke jaka kalong kenja kalong peaceful hadu kata-kata namar ba kalong ke jaka kentang ti ki beri ki wan ki duai kin ki beri ki ba shitom ru ma ki wan kani ke jaka bat ki bon ki bayo ki aru haba ki wan da ka jinget kani ke jaka tihang ni pin iya nga ngadang tang bambeti nama ngadang mi na ka ïing jong ke Mary bat man ki bami ki haban tang yu mambeti hang ni pin i don i
singiar but kani kalong kum ka jingkar kuma tiki bon ki brio na kaleng sa dong perthai ki wan ban di ya kani ka but haba ki di ya kani ka nang nie ki yo jing kya shisha te ki bon ki bawan but ki pendap ki bilor ki rash ki jaka sa ki jongki but lada pangstam ki di lani ki tar katwa ki nir ki di khna skul jonga ki dan ki brio ru pet pen I hang ni ru ba ki bon ki brio ki bakwa ban ra ya kani ka umma shalaki shnong ki jongki kani pat ka dikta ka wishing wall ka ba ki brio ka ai ka ba ki kwa ki tho bat ki wa hang ne ki tho ai kot lani hi jan kani ka dikta pum ka ba u apostle John uju pen baptis hi ki brio hang ne kalong ka jingkar ku shi bon yang abangan yoyo ka jat hakani ka jakama hakani ka yeng sa jong ka Mary ka miu Jisu ka ba ngam chupoi berkat ka jing em jong abangan poi shakani ka jaka but hakani ka jakaru la wan yu ka jat da u Pope Paul John Paul but Benedict Timen tapat nila poi siya kabakon. Kubre si bon papilapet iki videos ki jongi, but nangyay ka siya ningi, kanang mingin nang la susuban penmi iki videos. Ubleo nang don kat pat pi baro. Tingin say siyampat ipi hakaway pat kapor, hakaway pat ka video. Kubre si bon.